Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bin Ismail Canakci. Kavurma ya. Kavurma. Kavurma genau. Der ist jetzt anders angezogen. Warum ist der anders angezogen? Wer seid ihr ya? Ассалауму алейкум достар. Бүгін біз түріктердің мешітіне келгенбіз. Олар бүгін мұнда күзгі мейрамы тойлап жатыр. Қазір соны көрсетемін. Мінекей бұл енді мешіттері. Бір ауылда екі мешіт бар. Негізі үлкен мешіт. Сәлематсыз ба? Мерхаба достар. Өткен демалыс күндері түрік достарымыз бізді бір іс-шараға шақырды. Бұл іс-шара күзді мерекелеумен байланысты болды. Барлығы түрік мешітінің жанында және мешіт қолдауымен өтті. Ganz herzlichen Dank. Es tut mir nochmal fürchterlich. Erst einmal vielen Dank für die Einladung. Hier als Sozialdemokraten aus Norbekum ist es natürlich eine ganz besondere Ehre, hier und heute überhaupt sprechen zu dürfen. Weil zu meiner Person, ich bin 1969 in Norbekum geboren. Und da gab es hier noch ein Krankenhaus. Einer der letzten Kinder, und ich bin wirklich sagen wir, stolz darauf, dass in meinem Personalausweis steht, geboren in Norbekum, jetzt Beckum. Und irgendwann haben meine Eltern darüber gesprochen, es wird eine Moschee gebaut. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was innerhalb der Familie darüber diskutiert wurde. Weil es gibt auch unterschiedliche Einstellungen dazu, mit der Moschee, im Christentum hier in Norbekum. Aber ich muss sagen, auch mit der Schule, mit meinen türkischen Kollegen, wo ich heute mit am Arbeiten bin, wo ich früher mit Kemal Akbora noch wieder in der Schulklasse war. Und wie es eben erwähnt wurde, das Miteinander reden ist das Wichtigste heutzutage in der Gesellschaft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bin Ismail Canakci, Sultan. Ich bin seit 52 Jahren hier in Norbekum, in Deutschland. Und wir haben die Moschee gebaut seit 1995. Seit 1995 gibt es die Moschee, wie du siehst hier. Und wir machen jetzt jedes Jahr, seit 10 Jahren, zweimal im Jahr machen wir diesen Herbstfest und Sommerfest. Also Sommerfest haben wir so ungefähr im Juni. Und Herbstfest machen wir jetzt Ende September, Anfang Oktober, in dieser Zeit. Und das ist so ein kulturelles Zusammentreffen, dass die Leute sich immer hier zusammenfinden. Es gibt vieles zum Essen hier, ne? Gerichte und so, Süßteig und so und Döner. Adana Kebab. Und wir haben auch Bühnenauftritte hier. Unterschiedliche, von Politik, unterschiedliche Menschen kommen hier hin. Von Norbekum, vom Landtag, vom Bundestag kommen Leute hier hin und nehmen unsere Einladung dann ernst. Also das finde ich sehr gut, auch von der Schule, vom der Bürgermeister, der ist auch hier. Und wir haben ja auch verschiedene Bühnenauftritte von unseren Kindern, von eigenen Kindern, die wir jetzt erziehen in der Schule, in der Koranschule. Die machen auch verschiedene, zum Beispiel diese Gesänge und so, diesen Derwisch-Tanz haben wir. Ja, und da haben wir noch diese Mehter bei den Osmanen, kennst du bestimmt, ne? Mehter, diese haben wir auch, ne? Am Anfang hast du ja gesehen, haben wir ja diese Zeremonie gemacht, türkische und deutsche Zeremonie. Ne? Und das ist ein gutes Zusammentreffen hier. Also da sehen sich viele Leute wieder, die sich vor längeren Zeit nicht gesehen haben. Die kommen hier zusammen und unterhalten sich. Das ist sehr gut. Also ältere Leute und so. Ne? Das wird sehr gemütlich, wie du jetzt auch hier sehen kannst. Ne? Es wird immer voller.
Vor allem im Sommer ist es war sehr voll hier und das Wetter spielt ja auch sehr gut mit. Hier haben wir einen Stand. Da machen wir Pommes. Das ist meine Schwester, die macht das hier. Die machen alles ehrenamtlich hier. Ne? Hier haben wir Pommesstand. Ne? Genau. Da ist der Біз Pommesstand. бұл бейнеде қазақ тіліне синхронды аударма Das macht жасамадық. meine Schwester. Германиядағы түріктер мен біздің жерлестеріміз бұл бейнені неміс тілінде түсіну үшін Döner. неміс тілінде көп нәрсе айтылады. Бірақ жалпы мен қысқаша не болып жатқанын сізге айтып беремін. Das ist auch unser Verwandter hier, ne? Adem, von Firma von Klaas. Kennst du bestimmt. Ja, der ist auch von Klaas. Көріп отырғаныңыздай әртүрлі тағамдары бар стендтер өте көп. Бағалары қалалық бағамен салыстырғанда арзандау. Ja. Das sind unsere Freunde, die uns mithelfen hier. Ne? Evet. Bunları televizyona çıkacaksınız ha. Televizyona çıkıyorsunuz. Das ist unsere Verwandte, Sheikh. Das ist Mujahid. Mujahid diese. Beide. Sofi. Salam alaikum. Das ist Tulumba, sagen wir. Tulumba, das macht meine Frau. Televizyonu var. Bu klasta çalışıyor. Ja. Ja. Das wird hier so Ыстық gemacht. тағамдардан басқа Ne? тәттілер Geht де das in der сатылып Form. жатыр. Dann können wir schon mal Бұл rumgehen. іс-шара Das ist unser 3 күнге созылады. Бүгін сол іс-шараның бірінші күні. Hier vorne haben wir zum Beispiel Pilze. Unser Bruder macht hier Pilze, ne? Der ist Spezialist dafür. Ne? Und das sieht sehr, sehr lecker aus, ne? Kannst du hinterher ausprobieren. Und hier war es schon, Kavurma. Kavurma. Unser Bruder, der macht hier, oh, das sieht auch sehr schön aus. Ne? Schön zerstückelt, ne? Kannst du mal probieren einmal. Ahmet abi televizyona çıkacaksın. Adamın televizyon şeysi var. Was ist das für Gericht? Das ist Kalbfleisch. Kavurma, ja? Kavurma. Kavurma, genau. Also wie lange dauert? Jetzt halbe Stunde noch. Halbe Stunde. Ja, halbe Stunde noch, ja. Dostlar bu bizdeki kurdak сияқты. Bitte? Ich komme aus Kasachstan. Kasachstan, ja. Bei uns heißt diese Gleiche Kultur, ja? ja, bei uns heißt diese Gericht Kurdak. Ja, gleiche Kultur. Ja, gleiche Volk. Ja, genau. Nicht großer Unterschied, ne? Nein, Sprache auch nicht. Dankeschön. Salam alaikum. Ja, unsere Derwische, das hat vor 10 Jahren angefangen. Das kam von Türkei ein Hoxha. Und der hat gesagt, lass uns doch die kleinen Kinder so eine Gruppe machen, eine Derwisch-Gruppe, ne? Und mit den Mädchen. Das waren solche 6 Jahre, 7 Jahre, ne? Unsere kleinen Mädchen. Die haben damit angefangen und jetzt haben wir eine andere Gruppe, die sind ja groß geworden. Die sind jetzt 17 Jahre alt und jetzt sind die Kleinen jetzt. Die treten jetzt auf. Jetzt sind Jungen, als Derwische. Damals waren das Mädchen und jetzt sind das junge Derwische. Also, wie gesagt, das sind unsere Derwische. Der ist jetzt anders angezogen. Warum ist der anders angezogen? Der ist unser Oberderwisch. Der ist in der Mitte, der fängt an und dann gibt er den Befehl weiter. Das wird man gleich sehen, wenn die jetzt auftreten. Du brauchst dich gar nicht schämen, das ist sehr gut. Ne? Also du kommst im Fernsehen, einmal so aufsetzen. Ne? Ja. Дервиш биі 8 ғасырда ежелгі философ Джаладдин Руми жасаған нағыз түрік символы. Салтық биге әртістер емес, нағыз монахтар, дүниеден безгендер және діни философтар қатысады. Осылайша айналу кезінде олар құдаймен байланысады және жинақталған теріс энергиядан арылады. Ich frage mal erst, ja? Das sind unsere Frauen, ne? Die machen jetzt hier Teig, ne? Und danach kommt das Lahmacun, diese Pita. Das kennst du ja, ne? Ja. Also wenn die nicht wären, dann könnten wir Мешітте әйелдер түрлі нан өнімдерін дайындайтын шағын ас үйі бар. Түрік бауырымыз айтып кеткендей, әйелдер еңбегі әрдайым байқалмайды дейді, бірақ бұл өте маңызды және бәрінің негізі. Hier, ne? Das ist unser Minarett. Kannst du das schön aufnehmen? Қазіргі уақытта мешіттің ішінде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр, барлығы жаңартылуда. Kannst du hier rein? Das ist unser Bauleiter, ne? Von der Moschee. Ich werde dir auch zeigen, gleich in der Halle können wir gucken. Hier drin haben wir alles neu gemacht.
Das ist mein Sohn. Hast du bestimmt gesehen, ne? Mohammed, ne? Bei Toiletten. Können wir schon mal rein, wie es hier aussieht. Also das sieht hier sehr schön schon mal aus. Das ist ganz anders. Das war vorher was anderes hier, ne? Und jetzt haben wir es umgeändert. Ne? Ja, das ist alles hier. Wenn man jetzt die Hand davor hält, dann kommt das automatisch. Hier haben wir die Toiletten zum Beispiel. Ne? Das ist alles neu. Das ist alles neu gemacht worden. Ne? Dann können wir schon mal weitergehen. Das ist die Bühne, neue Bühne. Neue Halle habt ihr gebaut. Ja, das ist neu gebaut worden. Jetzt müssen noch die Lampen rein hier, also so ganz extra Lampen. Ne? Ein Kabel ist ein bisschen defekt. Horon ekibi, huzurlarınızda Türkçe mi Almanca bir mı? tanz grubu Horon. Türkçe. Bu eine Diese Kleidung und der Tanz Oktoberfest ist diyoruz buna. 12 Schwarze Meer Oktoberfest gibi bir fest. in der Türkei, Bu da Schwarzmeer senenin Region. son senesi olduğu için ikinci defa yapılıyor bu. Ve bütün internasyonel herkes davetli. Onun için biz de çağırdılar, biz de buraya geldik. Sen de benim iş arkadaşımsın. Tanıştığıma memnun oldum. Bak burada milletvekili var. Ұлдардың қалай билейтінін көрдік. Енді осы түрік сұлу қыздарының қалай билейтінін көрейік. Мынау дәстүрлі түрік халқының биі халай. Онсыз бірде-бір мереке аяқталмайды. Бұл бидің атауы бірлік, байланыс деген сөзден шыққан. Би дөңгелек биге ұқсайды. Бишілер алдымен қатарға айналады, содан кейін шеңбер құрайды. Дәстүр бойынша би барабан немесе құбыр сүйемелдеумен орындалады. Отанды сағынған біздің түрік бауырларымыз осылайша жылына бірнеше рет жиналып, осындай керемет іс-шаралар ұйымдастырады. Мұндай іс-шаралар түрік халқының дәстүрлері мен ана тілін ұмытпауға арналған. Сондай-ақ бұл сіз көптен бері көрмеген жақындарыңыз бен достарыңызбен кездесуге тамаша мүмкіндік. Көптеген дәмді үй тағамдары сатылды. Сатудан алынған барлық қаражат мешіттің игілігі үшін сыйға тартылатын болды. Бүгінгі іс-шара кішкентай, бірақ батыл әскери түрік жаңашыларының шығуымен және биімен аяқталады. Міндетті түрде біздің арнамызға жазылыңыздар, сізден ұнады деген лайктарды күтеміз, және де пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Осы видео баянды соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет. Жаңа кездесулерге дейін достар, сау болыңыздар. Schöne Grüße in Kasachstan. Selamünaleyküm.